Assalomu alaykum sevimli azizlar. Qanavinglar yaxshimi? Obdan turib Bugun biz Qiyadagi ovchining Ahuzari nomli kitobni rasmiy o'qishni boshlaymiz. Old qaytimda muqaddimasi va kitobni boshlash sabablari bilan ozroq tanishib chiqdik. Kirish so'zini oldin qaytim o'qib bo'lgandik. Shu yerdan bir narsa men hech qanday bir shu diktorlik yoki bo'lmasa talaffuz bundaq bir kitob o'qish haqida hech qanday dars olmadim. Bu haqda o'zimni tarbiyalash bo'lmadi hamda kichik chig'imda Qashqa xalq radio stansiyasida kitob o'qiydigan Iqbolam Umar deydigan bir ayol bordi. Ovozini bek yaxshi ko'rdim. Shu chog'larda o'rab o'ynaydigan hamda. Kitobni qanday o'qiyman bilmayman, lekin yaxshi ko'raman. O'sha jarayonda ovozliq o'qish orqali bu o'zimning ovoz quloqimga kirib, ona til saviyamniki texmi yaxshilanishga foydasi bo'lishi bilan bir vaqtda kitob o'qishga vaqt yetmayotgan do'stlarimizniki uy tozalag'ach, yo'lda mang'ach yoki bo'lmasa har xil shaklda shu kitoblarni o'qishiga ozroq bo'lsin yordam bo'lsa degan maqsadda naq maydon o'qiyapman. Shunga bir xatoliklarimiz bo'lsa afv qilib anglasizlar. Qiyadagi ovchining Ahuzari. Ching'iz Aytmatov, Muxtar Shaxonov. O'tkir Olmos va Amirjon Hojilar tarjima qilgan. Birinchi bob. 4 ana yoki ona yurtqa tapan terish. Mening ona yurtim shekar ovuli. Manas teg'ining cho'qilaridan tamchigan tamchi qo'shilib, bizning shekarga oq ko'piklik zumrad suv eqib keladi. U eqinning ismi Gurkirak. İsmi jismiga yarashgan, atrofidagi barcha mavjudotga hayotlik ato qilib kelayotgan ashu suv shekarga yaqinlanganda yuragim hayajondan yayrab ketadi. Heyhat, ko'z oldingda quyosh bilan tang o'rlagan Manas ot cho'qis ko'ringan chog'dagi ko'ngil sirlaringni aytsangchi. Chingiz Aytmatov. Taqdiringni yiltizsizlik illatiga tashlama. Her kişide öz anısıdın hem başka, yülek bulup yüleydiğen arkadan, buluş kerek küç kudretlik töt ana. Tuğulgan yer, tüp qo'zig'i bayraqi, ana tili setilmaz zor baylaqi, an'ana va urf odat tiriki, qadimiga dam kuch berar madari. Yana, ana tarixi, eslemek dert hasretlik bolsunmu? Kuylarida 4 anaga zarra suygu qatmagan, bandalarning beshi qayda qolmagan. 4 anasini qo'g'damagan ellarning hech qachonda qut yultizi yonmagan. Xosiyatlik bu 4 ana taqdiringning tinig'i, 4 ana uchun bo'lgan kurashlarning ulug'i. Ya'ni bu yerda 4 anani shunda deydi. İnsanning ana tili tug'ilgan yeri, ona vatani, ona yurti, an'ana va urf odatlari, shundoqla ona tarixi. Tarixini bilish, urf odatlarini bilish, o'zining tilini bilish, vatanini bilish va uni suyish bir normal bir kishining tayyorlashga tegishlik normal sapolardan biri demak. Bu suhbat o'g'andan keyin men suhbat shaklida o'qay. Shaxonov mandaq deydi deb devdim. Shaxonov. Hayotning turli bo'ron chapqonlarini beshdan kechirib, manzil davolaridan eshib, birda echilib, birda solishib turadigan tushkun banda, kindiq qini to'kilgan ona yurtiga ko'ngil qushlarini uchirib bo'lsa-mu, doim qaytib turadi. Butkul yurtga to'nilgan azmat bo'lsangmi, kindiq qining to'kilgan ona tuproq bu olamda yakka yagona ham muqaddasdir. Mushu tuproq, muqaddas ana tuproqni jon tening bilan suyish orqali butun el yurtga quchqingni ochasan. Ana vataningga bo'lgan sevgi muhabbatingni oldi bilan o'z oilangga, yurtdoshlaringga beg'ishlamay turib, ko'pga o'rtaq bo'laman deyish bemasal xarakter. Yasalmaliq emasmi? Ana yurtning jismingga erlik quvvat ato qilib, shovqullab oqqan daryosini, quyosh mehr muhabbat nurini chachqan ko'kil maydon, qir va tuzlangliki, odamning quliqi bilan yuzini chimdib o'ynaydigan ochiq sovuqlarni eslamaydigan kim bor? Hatto yiroqlab ketsang, paqlarning tinimsiz ko'krashlari, itlarning og'zi besiqmay yovishlargacha xuddi seg'inish kuyi bo'lib anglanadiganligi shu sababdan bo'lsa kerak. Hammamiz balkim
Ахыр кытым ватандан чыккан вакытыда бир нерсе көтөрүп чыккан ешикlerimiz. Anamız әвәткән бер нәрсә. Ачымыз тикип бергән бер атал көйнәк кичик кылып, yerилip патмай кеткидек улап кеткен болсун. Һейликы биз ичкан казан кумушларныңки ешики конырап кеткен болсун. 8 жыллап анамның колу теккенди, дадам көтөрүп чыкканды. Яки мусманны биз ватандан ичкандык. Булак баш ko'chasidagi mayadan ma do'kondan olgandiq deb eski eshikni tashlashga ko'zimiz qiymay saqlayapmizmi? Bundaqni jiqpa mencha menlanmamga desam nechimiz oshna ekanmiz. Bu vatanga bo'lgan sig'inish. Ba'zilarimiz shu tomoq masalasiga kelaylik. Tomoqni oddiy qo'saq to'yg'izgan narsa deb o'ylaydim burun men. Lekin vatandan ayrilgan vaqtda tomoq allaburun o'zininki o'rnida qo'saq to'yg'izadigan masalalik narsadan xalqib bizningki vatanga bo'lgan hissiyotimiz, urug' tuqqan qon qarindosh shu vatandagi o'zimiz bo'lib yashayotgan shu daqiqalarga bo'lgan sig'inishni aks ettirdi ekan. Bir narsani ko'rgan vaqtimizda voy heliqi konsul ko'chasidagi heliqi ashkarlar mahanda o'tirib, "Ey, ular men hijab o'xshaydi" deyishib ketgan vaqtimizda shurrida og'zimizga sovuq suv siriq suv kelib, shular meni yegimiz kelib ketgan bo'lsa, bu bizning qo'sqimizning ochliqidan bekerak konsul ko'chasidagi shu uyg'urlikni, shu ya'ni vatanni sig'inganimizdan bulduqlayotgan hissiyot amaliyotda. Mushtaq bo'ldi. Siz meni tug'ilib o'sgan ovulingiz, shekarga chaqadingiz. Manasning ona yurt, ota yurti. Talasining bir bulungiga joylashgan Shekar ovuli qirg'izlarning ajoyib bir go'zal o'lkasi ekan. Shekar ovuliga yaqinlashgan sari yuzingizda turli o'zgarishlar namoyon bo'ldi. Mashinaning oq o'rindig'iga ikkimiz qator o'ltirdik. Bola chaqamizdagi hammaga o'tdek havas bilan talpinadigan chog'lar. Bo'z yigit vaqtimizdagi yuragimiz armon bilan pavas to'lgan g'ayur chog'larimiz. Izgilik safariga otlangan qadrlik, esil kunlar yodingizga kelib, qalbingizni goh kulga, goh yig'iga asir qilib kelayotganini sezdim. Har bir soy idirla, jilg'ila, davalla meni unutib qoldingmi degandek oldingizdan to'g'ri to'sib qo'l bog'lab turadi. Sizni yozuvchilik yuksaklikka chiqarib xalq olamga tunutgan narsa tug'ilgan yeringiz, Shekarning illiq tabiati bilan mehmondo'st, oq ko'ngil ovuldoshlaringizning taqdiridir balkim. Siz ularni cho'nqur tonish, izdanish, suyish, hatto ba'zi birlarini o'ch ko'rish orqali yuksaklikka ko'tarildingiz. Navoda bir qudrat egisi kollangizdan Shekar ovulini ilib tashlaversa, jilik quruq, ro'y pichak qalamkashlarning qatoridan o'rin oldiganligingiz amaliyat. Shekar ovulidagilar oldingizga chiqib, bir qo'lingizni qisishga, yana bir saodatlik tilaklarini aytib olishga intizor bo'lib turadi. Bizning bir atoqliq akamiz o'zining tug'ilgan yeridan vakillik ko'rsatilgandan keyin saylab qo'yinglar deb ovuldoshlarga qamlashmagan xatlarni yozib, oxiri masxaraga qilib el nazaridan g'ulab tushgan edi. Shu chog'da u elga qaragan yuzimni yerga qaratdinglar-ku deb pushaymon qilgan. Shekarga borganda eng avval ko'zga chilqidigani, uning boshqa ovullarga qaraganda ko'rkam shaharga o'xshash iskati, oppoq uylar bilan xon saroylariga o'xshash silingan hashamatli imoratlar edi. Bu diyorning madaniyat yurtlari xuddi oltin uzuk yoqut ko'z yarashgandek o'zgacha zinnat qo'shib turadi. Shekarning boshqa ovullardan ko'rinarli yuksaklikka ko'tarilishimi sizning otingiz bilan zich munosabatlik albatta. Kang yeyilgan dasturxon ustida bir yerligingiz, Cumhuriyet Oliy Kengashining vakili bo'lib saylangan chog'ingizda cho'ng bir bo'limdan 2 kishining sizga qarshi ovoz berganligini aytib qoldi. Buni anglagan boshqa bir yerligingiz hijolat qilib, 100 qatim demokratiya desakmi, bizning ovulda Aytmatov qarshi ovoz beradigan manqurt kishining bo'lishi mumkin emas-ku. Balkim qimiz ichib qizib olgan birasi saylan betini bayqamay sizib qo'ygandi, deyishib chiqib ketdi. Nimani tersang shuni o'rsan degan shu emasmi? Tug'ilgan yeriga mehr yo'q kishilar shamol uchirtgan, dini yo'q shakalga o'xshash mazmunsiz va baxtsiz kishilardir. Bu Shaxonovning Aytmatovga da'vatgan gaplari. Aytmatov: To'g'ri, tug'ilgan yer, ona yurt har bir kishining taqdirini tashkil qiladi. Biroq uningdan olgan barliq narsangni ko'ngil suzgichingdan o'tkazib, asal harisga o'xshash yurkingga qo'yib olganing afzal. Ota-bovlarimiz o'zaro bosh qo'shgan o'ltirishlarda bolalarning so'ziga qiziqib,
قېنى، 7 ئاتىسىنى كىم خاتالاشماي ئېيتىپ بېرەلەيدۇ دەيتتى. بالىلار شۇ ئان تەمكىن، تۈس-قىياپەتكە كىرىپ، بىرىدىن كېيىن بىرى ئاتىلىرىنىڭ ئىسمىنى يىپقا تىزغان مارجاندەك رەت تەرتىپى بىلەن تىزىۋېتەتتى. بايقىماي بىر بوۋاڭنىڭ ئىسمىنى ئاتىماي كەتسەڭ خۇدا ساقلىسۇن. كېيىن ئويلىسام، بوۋىلىرىمىزنىڭ مۇشۇ سوئالىنىڭ كەينىگە تېگى-تەكتىنى ئۇنتۇماسلىق، ئەۋلادلار مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ قويماسلىق، يېقىن بىلەن ياتنى ئايرىشنى كىچىك ۋاقتىدىن باشلاپلا سىڭدۈرۈشتەك چوڭقۇر مەنىلەرنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى چوڭ بولغاندىن كېيىن چۈشەندىم. توغرا، 7 ئاتىسىغا يىلتىز تارتمىغان كىشى ساپاسى يوق كىشىدۇر. ئۇنى بىلمىگەن يەردىن ئەدەپ-ئەخلاققا يات قىلىق، ھارام نەرسىدىن يىرگەنمەسلىك باشلىنىدۇ. مۇشۇنداق قارىپايىم، قاتتىق مىللىي پەلسەپىنى چوڭلارنىڭ ئاغزىدىن كۆپ ئاڭلاپ ئۆسكەنمەن. مەسىلەن، مەن شېكەرلىكمەن. مېنىڭ ئاتام تۆرىقۇل. تۆرىقۇلنىڭ ئاتىسى ئايتمات. ئايتماتنىڭ ئاتىسى كىمبىلدى. كىمبىلدىنىڭ ئاتىسى قونچۇجۇق. چوڭ ئاتام ئايتمات ئوڭ قولىدىن گۆھەر تۆكۈلىدىغان كاتتا ھۈنەرۋەن. قومۇس چېلىش، ناخشا ئېيتىش بىلەن تالاسقا مەشھۇر بولغان پاراسەتلىك ئادەم ئىكەن. ئۇنىڭدىن 3 قىز، 2 ئوغۇل، 5 پەرزەنت. ئايىمكۆل، تۆرىقۇل، قارىقىز، گۇلايىم، ئېرىسقۇل بەگ تۇغۇلغان. ئاۋۇ بۆلۈنمىگەن بىر ئۇيۇل تەنگە ئوخشايدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ھەممىگە مەلۇم، بىراق يېزىلمىغان زاكونلىرى بىلەن ياشايدۇ. چوڭنى ھۆرمەتلەشتىن باشلىنىدىغان بۇ زاكوننىڭ بىر تارمىقى ۋە ئەڭ مۇھىمى ئاشۇ 7 ئاتاڭنى بىلىش. 7 ئاتاڭغا يەتكۈچە كىم ئۇرۇق تۇغقان ۋە بىر تۇغقانلارنىڭ ھاياتلىق گېنى ھەم قان تەركىبىدە بۆلۈنۈش بولمايدىغانلىقىنى مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ ئۆزى دەلىللەپ چىقتى. تەكتىڭنى بىلمەي، تۇغقىنىڭغا ئۆيلەنسەڭ ئەۋلادىڭ ئازىيىدۇ. مال بېقىپ يۈرۈپ ماقال ئىجاد قىلغان بوۋىلىرىمىز تىرىكچىلىكنىڭ ماھىيىتىنى چوڭقۇر ئىگىلىگەنكەنغۇ. كىشىلەر ئارا پايدىلانغاندا ئۇستىخان يېڭىلاش ئۇياقتا تۇرسۇن، نەسلى ياخشىلىنىدۇ دەپ ساغلىققا قوچقانى، بايتالغا ئايغىرنى باشقا ئاۋۇللاردىن ئەكېلىپ قويمىغانمىدى؟ مەسىلەن، ئامېرىكىدا نېمە سەۋەبتىن كۈچ-قۇۋۋەتلىك قاۋۇل ئادەملەر پەيدا بولدى؟ چۈنكى ئامېرىكا قۇرۇقلۇقى ئېچىلغاندىن كېيىن تەرەپ-تەرەپتىن 100گە يېقىن مىللەتنىڭ ۋەكىلى كۆچۈپ كەلگەن. يەرلىك خەلق بىلەن ئۆزئارا تويلىشىپ، قان ئالمىشىپ يېڭىلاندى ۋە ئۇرۇق ياخشىلاندى. ھەتتا ئۇلار ئىلگىرىكى ئانا يۇرتىغا كونا ماكان دەپ ئات قويۇشقان. شاخانوف. بۇنىڭدىن 8-9 يىل بۇرۇن جامبۇل ئوبلاستىدىن بىر يىگىت مېنى ئالايىتەن ئىزدەپ كېلىپ، قەلب سىرلىرىنى تۆكۈپ مەندىن مەسلىھەت سورىغان. ئۇنىڭ ئۆزىدىن كېيىنكى ئىنىسى ئالماتادىكى چوڭ بىر ئىنستىتۇتنىڭ 1-چى يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىكەن. ئۇ: ئۇرۇق تۇغقان بىر سىڭلىمىز بار ئىدى، ئىنىم بىلەن ئىككىسى بىر-بىرسىنى ياخشى كۆرۈشۈپ قاپتۇ. ئىنىم: بۇ قىزنى ئالىمەن، ئەگەر ئۇنىمىساڭلار ئېسىپ ئۆلىمەن دەپ تۇرۇپلا بالدى. ھەممىمىز نەسىھەت قىلدۇق. نەسىھىتىمىزنى ئاڭلايدىغاندەك ئەمەس. ئەيىبلىدۇق، ئۇنىمىدى. ئاخىرى دوستلار بىلەن مەسلىھەتلىشىپ سىزگە توختىدۇق. ئاڭلىسا سىزنىڭ گېپىڭىزنى ئاڭلايدۇ. چۈنكى ئۇ شېئىر داستانلىرىڭىزنى سائەتلەپ يادىغا ئوقۇيالايدۇ ۋە ئۈلگە قىلىدۇ. چاقىرىپ ئەكېلىپ ئاكىلىق نەسىھىتىڭىزنى قىلسىڭىز ياكى بولمىسا بىر ئىككى ئېلىك خەت يېزىپ بەرسىڭىز باشقا ئىلاج قالمىدى دەپ يىگىت مۇڭلاندى. بۇ تەرەپكە تارتسا ھارۋا سۇنىدىغان، ئۇ تەرەپكە تارتسا ئۆكۈز ئۆلىدىغان ئەپسىز ئەھۋالدا قالدىم. 2 ياشنىڭ مۇناسىۋىتىدە بىر-بىرىدىن قىيالمايدىغان مۇھەببەتنىڭ بارلىقى راست. رايىغا باقايلا دېسەڭ، 7 ئاتىغا يەتكۈچە تويلاشماي كەلگەن ئادىتىمىزنى نەگە قويىمىز؟ ئايرىۋېتەيلى دېسەڭ، ئۇلار چىن مۇھەببەت، ھايات لەززىتىدىن ئايرىلىپ ئۆمۈر بويى بىر-بىرىنى ئىزدەپ يىغلاپ ئۆتۈشى ئېھتىمال. چۈنكى ھەقىقىي مۇھەببەت گاھىدا ئىنسان ھاياتىدا بىرلا قېتىم كېلىشى مۇمكىن. بۇ سوئالغا جاۋاب تاپالماي گاڭگىراپ قالدىم. ھازىرچە 1-چى يىللىقتا ئوقۇۋېتىپتۇ. ئۆيلىنىش ئىشىنى ئوقۇش پۈتكۈچە قويۇپ تۇرسۇن. شۇ ئارىلىقتا بىر-بىرىگە سالقىن نەزەردە بولۇپ قالسام ئەجەب ئەمەس. چۈنكى ئادەم بالىسى غىل-پال يانغان شېرىن تۇيغۇنى چىن مۇھەببەت دەپ ئۆمۈر بويى خاتالىشىدىغان چاغلارمۇ بولۇپ قالىدۇ. ئەگەر ئوقۇش پۈتكەندىن كېيىن ئۇلارنىڭ چىن مۇھەببىتى يەنىلا سوۋمىسا، مۇھەببىتى مەڭگۈلۈك بولغاي. ئۇ چاغدا پېشانىلىرىدىن كۆرسۇن. ئۆزئارا قوشۇلار دېدىم. مېنىڭ ئېيتقانلىرىممۇ ئەقىلگە تازا مۇۋاپىق ئەمەس، بىراق باشقا يول تاپالمىدىم. ئېسىڭىزدىمىكىن؟ 1969 يىلى موسكۋادا ياش شائىر يازغۇچىلارنىڭ پۈتۈن ئىتتىپاقلىق 3-چى قۇرۇلتىيى ئېچىلدى. ئۇ چاغ سىزنىڭ ئاتاق داڭقىڭىز كۈللە ئالەمگە يېيىلغان مەزگىل ئىدى. سىز بىلەن بىر ئېغىز گەپ سۆز قىلىشىش، پاراڭلىشىش بىزگە ئوخشاش ياشلارغا نىسبەتەن چوڭ خۇشاللىق ئىدى. مېنى تونۇمىسىڭىزمۇ كۆپچىلىكنىڭ ئىچىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىقىپ يېنىڭىزغا كېلىپ قېرىنداش ئەرنىڭ پەرزەنتلىرى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن سىزنى قېرىنداش ئاغا تۇتۇپ ئازراق پاراڭلاشتىم. شۇ قېتىمدا يۇكاگىر مىللىتىنىڭ ياش يازغۇچىسى سىمەن كورولوفنى سىزگە تونۇشتۇردۇم.
Uning "Xanido bilan Xalarma" degan romani shu chog'da Sotsialistik Cumhuriyetlar Ittifoqi Yozuvchilar jamiyatining raisi Konstantin Xadinning bayonnomasiga kirgizilgan. Qurultayga qatnaşqanlarmı uning ijodiyati haqida to'xtalib hurmat bilan atab o'tgan. Keyin men uning romanini Olmaotaga olg'ach kelib, dangliq tarjimon Mingbay Ilasovga tarjim qildirib, qozoq tilida e'lon qildim. U oq ko'ngil, to'lim talantli odam edi. Aytding-ay, bu dunyodan boldir ketdi. Korilovning bu romani shu yillari unutmasam, bar yo'qi 680 odam va Yukagir millatining shajarasiga o'xshash ko'rkam asar edi. Aytmoqchi bo'lganim, mushu Yukagirlarda Sibirning boshqa ushshoq millatlarga o'xshash kelgan mehmoniga o'z ayolini qo'shib qo'ydigan odat bo'lgan ekan. Aytmatov. Ko'pchilik ma'vu o'zaro suhbat, parangdan chiqqan bir kitob. Shunga iliqi bak mundaq boshqa maxsus yozilgan asarlardan farqlandi. Aytmatov. Bu zerikkanning ərmiki yoki tutami yo'qning harakati emas, balki barmoq bilan sanag'udek ozg'ina millatning o'z-o'zini saqlab qolish yo'lidagi jon talish edi. Yaqin tuqqanlarning bir-biriga o'ynaverishidan milliy yiltisiga ziyon yetadigan, ya'ni qon yangilanmagandan keyin yangi tug'ilgan narasidining salomatligiga xilil ziyon bor degan so'z. Yetti ata an'anasini keyingi avlodining engiga singdirgan ota-bovlarimizning bir ulug' insonligi mana shuningda. Xalqimizning haliqidek esil urf-odatining mehribonlik bilan adablikning o'zini qochirmay, har qachon hamguzar bo'lib kelgan bovlarimizni ovul akademiklari demay chorang yo'q. Shahxonov. Ha. Ovuldagilar asosan yezilmagan zakonlar bilan ovuldagilar asosan yezilmagan zakonlar bilan hayot kechirdi. Masalan, kelinlarni olaylik. Yoshlar kelayotgan buvaylarni ko'rsa, oldidan kesib o'tmay egilib salom qiladi. İpi yengillari bilan qaynog'a, qaynini, qaynisingillarining ismini atamay boshqa chaqirishning o'zimi qandoq ichki madaniyat mavjud. O'zidimi qandoq ichki madaniyat mavjud, a? Aytmatov. Bizning ovullarda kelinlar qaynog'alari bilan qayninasini, qaynisingillariga turli o'zgacha ismlarni qo'yib oladi. Gayda kasbiga qarab, yiliqchi qiynag'a, bo'y egiz bo'lsa, uning aksicha pakinek ata davolatdi. Shekarda uruq tartishib qolgan bir kishi bor edi. Uningga kelinlari uning sezdirmasdan sirtidan tartishgan kelyotdi, tartishgan mundaq debdi, tartishgan andaq debdi deyishatdi. Demak, ovulda har kishining o'z qadr-qimmatiga loyiq martabasi bo'ladi. Shaxonov. Buni bir ikkimiz o'qigan bo'lsak, deyishib birimiz Shaxonov, birimiz Aytmatov bo'lib o'qigan bo'lsak yaxshi bo'ladi ekan-to'q. Shaxonov. El og'zida buningga munosabatli mundaq bir hikoyami bor. Daryoning u yoq tarafida, to'qqumushning bu tarafida bir qo'yni bo'ri tishlab qo'yib ketadi. Suvga borgan yosh kelin pichqini bilagiga belitib baram bo'lib qolmasin deb yiliqi qo'yni bo'g'izlaydi. Avval qaytib kelib bo'lgan voqeani aytay desa, O'zanboy, Qamshiboy, Qo'ychiboy, Qasqirboy, Qayroqboy degan qiynog'ilari bor. Ularning ismlarini qandoq atamoq kerak? Kelin Shoqiratmaning u tarafida, Shildirlimining bu tarafida Mangrimani o'g'lig'oq yeb ketibdikan, surkig'ichimni chiqarib, bilgichimga surkidim va bo'g'izlab tashladim deb xabar qilibdi. Avul akademiyasi qadimiy ko'chmanlar madaniyatining yig'indisidan shakllangan. Masalan, birov uy silish uchun aşağı chillasa, avul aymoq butun yordam qilishga otlandi. To'y-to'kin o'lim yetim avul kishilarining hammasiga o'rtaq imtihon. Bulardan chet qilishni bad qiliqliq, uyat qilmish deb hisoblaydi. Saq degan tag'am bor edi. Rahmatlik har qandoq bandining ko'ngliga azob bermagan kishi edi. Shu chaqda tag'am ko'chada otliq ketib o'tib, yo'l bo'yida turgan toshni ko'rsa, atayin itidan tushib, toshni jiroqqa tashlaydi va qarab turib o'z beshiga azob tilab olganiga hayronlik qilib botgan kishilarga biznikilar putlashmasin-da, deydi. Yozichi Badam daryosi teshib, ovulning qoq o'ttirisiga joylashgan yolg'iz ko'rikni eqitib ketadi. Shuning bilan ovul ikkiga bo'linib, kishilar bir-biri bilan berish kelish qilolmay g'ayribsinib qoladi. Tag'amning ostida iti bor. Daryodan qiynalmay o'tib ketalaydi. Biroq tag'am bundaq chog'larda beg'ida bek baraqsan o'sgan teraklarni kesib, hech kimdan yordam tilamay ko'rik silishga tutinadi. Buni ko'rgan ovul kishilari uyalganidan yig'ilishga boshlaydi. Butun vujudiga yuksak insoniy fazilat bilan urf-odat, an'ana dasturlarimiz mujassamlangan mushu muborak tag'am kuzga yaqin ishq kesili bilan olamdan o'tdi. Vafotidan 2-3 kun burun meni yeniga chaqirib, "Jinim bolam, ota-bovlarimiz bosgan manzil bilan bosib kelmas safarga otlang'ilyotaman", dedi zaif ovoz bilan.
Əmdi özüň bilen məsləhətləşidigan bir iş bar balam. Şair bolaman dep izlenip yürsen. Milyondan birsigimo aran nisip boldigan bu katta hünärni egelleyäligeniňla bəxti içilidi. Söz kudreti faqat paklykny halaýdy. Eger köz baglaýdygan dünýäniň ýaltyraklaryga kyzykyp, hata qadam bassaň şallanyp gitsen, ejdatlar oýdan aýrylyp galasan, dep ulug kiçik tindi we bir haza torys qarap ün çykarmaý ýatgandan keyin "Senden kütüdigan ahyrky tilekim" dedi o. "Şu arak digen nimeden ýyrak dursaň qandaq bolar? Tehi içip gowy bakmadyň. Bunundan keyin içişnimi üýgenmeýle goýsaň bolamdy. Qandakly bolmasyň itganlarymny jezmen orundaýsan" dep gystymaýman. Ýaxşyrak oýlanyp jawabyny ber. Ýani 2-3 günniň serkyny kördiga okşaýmy. Şunuňgaça үлgüýsäň boldy. Umu zamanga ýarşa usulukky. Elden kem qalmaýman desäň bädi bäme. Onuňgymy hapa bolmaýman. Balam, men kitap okuwatyman, birdem tiniş durup duraňlar. Ata, oýlanydygan hiç nimesi ýok. Tilikiňiz şu bolsa, tilikiňizni ýerde goýmaýman, dedim. Barkalla, sadagan ketey, muradyňga ýet, bəxtiň içilsin, dedi tagam közleri ýaşga tolup. Eti kaçkan barmaklary bilen kolumny razmenlikde siledi. Emdi Allah'nyň amanatyny öz razılygym bilen tapşyrman. Tagamnyň egizinden saat çykyp ketgendek 2 günden keyin alemden ötdi. Meniň Umsin Aýdybay kızı degen anam 1994-ýyly 85 ýaşyda. Men muşu hasiýetli Qırgyz ýerige Qazaqstan Jumhuriýetyniň fewqulada we toluk hukuklyk elçisi bolup kelgen çygymda köz yumdy. Özüňiz ýaxşy bilesiz. Koladan talay qatim taamy ýegendiňiz. Anam 13 qatim quzak götürgen ayal idi. Şularnyň içinde ýalgyz menle tirik gapdyman. Ularnyň köpi bolur bolmaz agyryklardan çaçyrap ketken. Rahmetlik anam men bir ýaky maňmakçy bolsam alaýdan 3 xil tamak, maýda pişirilgen qatlama, qiza, qurt tayýarlap beredi. O mezgillerde Moskwada içildigan ýygynlarga daim berip duratdyk. Şundaq çaglarda anam özü tanydygan kişilerge muşu xil tamakdan orap kol çamdanymga silip beredi. Yevgeniy Yedishonikowa çoňkur hörmet bilen garaýdy. Russiýanyň ataglyk şairiniň ismi eken bu. Oglanyň şiirlerini terjim kılıp, kynçylyk mezgillerinde ýardam koluny sungan üçinmi ýa-ki el ýurtnyň öz öý içimizdekilerniň onuňga bolgan ýüksek ihlasynyň türtkisidimi aýtawur Yevgeniy Yevtushenko degende köňli bilekçi idi. Awulynyň taamlaryny tetip ýakyňlar. Bu taamlarny anam äwätipdi dep men maktanyp, onuň äwätken halta bolaklaryny üstel üstüge goýuşga başlaýman. Senin anaň maňa huddy Qazaklaryň awuly bolup tuýlady degen edi bir qatim maňa Yevgeniy Aleksandrowich. Sosialistik Cumhuriyetler Ittipaky Aly Keňeşiniň äzasy bolup, Moskwada hyzmat kılıp ýürgenimde sizniň ýakyn dostlaryňyz Rasul Gamzatow we Dawid Kugultynov bilen iç goýun taş goýun bolup aralşyp ötgen edik. Aşu Aly Keňeş äzalary Moskwa mehmanxanasyda məxsus aýrym ýataklarda turatdyk. Ýezining 3 xil tamykynyň meningden üzülmeýdiganlygyny biladigan Rasul Gamzatow, anamnyň halty bolaklaryny kaçan ýeýmiz? Bayqa, başga birawlaryň agzyga ketip galmasyn ýene dep köýgen zaman pürtüp goýatdy. Bir güni Almatyga berip gaýtyp gelsem, toňlatkym huddy kala ýalgandek qurgudylyp, qiza qatlamadan eser ýok. Faqat 2-3 dal qurtly gapdy. Özüm içmesem mehmanlar kelgende içe dep şarap üzüldirmeýdim. Boş şişeler üstal astyda çeçilip turupdy. Bularga kimläniň hujum kıygalygyny köňlüm tuýgandek boldy. Şu arada telefon jyraňlap ketdi. Telefonu alsam Dawid Kugultynowyň kulakka tonuş hezil aralaş awazy aňlandy. Bizniň isimizni tonudyňmy? Sen ýok wagtynda biz kütkiçiden açgyçyňy ilip Rasul işkimiz ýatgan kirip çykkan edik. Özüň talay qatim çakyrsaňmy awulyňga baralmay ýürgendik emasmy? Anaň äwätken tuz taamlarga egiz tegdik. Emdi bizni awulyňga barmy dep kim ýete alaýdy? İkimiz rasa külüşdik. Awul mehman dostlugyga bap geldigan 2 galamkeş akanyň küldürgi çakçygy nime degen kamlaşgany? Peki şinçilik okoy, hemmemiz anamyzdan eslep ketdik, anamyzdan keldigan halty tagalarny eslep ketdik. Dep oýlaýman mençe. Şu bizninki. Bizning ýazsak bundan güzel näslerimiz çykdymy kiçik çaglarymyzda.
Mälimizde patam kaçam deydigan bir ayal bar. Demiş yonçuqydan ilqy gül qaq kempit mempis deydik bemdaq. Sırtıda oralması yok. Manda kiçik kempitlerni. Şu turatdy. Qarsaqlam aşu. Mäke balam mäke dep degendiň kilip mäňizimizge pişanymyzga seyep yonçuqydan qaq gülelerni ya kempit bir närseni berdi. Şunda amraqdyk. Hasyk ýölenip, tam goýunyp işikiň aldyda o işikimizden aldyrdyk, orunduklar bolatdy-go. Laýdy çykyryp goýgan orunduk aşnaňda oturatdy. Şunu ýaxşy göretdik. Özümüz bütün mähillede hatda ýogan bir emdi ýa kent, daduy. On neçe mähille bolsunmy şu bütün bir kentlik edemler bir-birini emas, bir-biriniň balalarygaça kimniň öýde toý bol hemmesigiçe bilişetdi. Gitip basamda o qarap sen palançynyň balasyma ejep okşaýdy ekensen anaňa dep digendiň. Özümizni tarap neçe kilometr, ma tarap neçe kilometr oýnagyly kessekmi, ýani şu öýde oýnap atkandek tonyş bilişleriniň arasynda hatirjam his kılatdyk. Toy töküm boldigan bolsa, biz kiçik balalarny toýga o zamanda hem bagak kerek çykdy. Meselem şu mekdepke kirmegen zamanlarymyzda 92, 93'lärmidi şu wagtlarni hazır hyýal kıysam. Bizniň öýde toý barken, bizniň öýde toý barken eşikini uratdyk-da birisi çyksam bizniň öýde toý barken dep gitetdik. Bizni tonyýdy. Bizniň öýüniň gaýsy öýlikini biletdi. O bagak ýezip, bagak meniň ismimni ýezip, anyň ismini ýazmap diýdigan gep ýok. Palan pulga bagak bastyrdygan iş ýok. Aşyndak. Ondan keyin toýdan burun hep tükün, hep de 10 gün şu toy boldigan öýde bütün mähilledekiler turatdy. Kişiler otan ýerip, ayallar bir gün kigiz gykyp, bir gün bütün öýüni göterip, öýümizde hazırkydek bir mehman keldi dep 4 kişilik aýyldy ýüzüne çyny kaç goýup goýmaýdy. Hemmemiz şu bilipdik, hemmeleriň öýüden tax tabakynyň hemmesini içikdik. Biz hoşnalarnyň özüni emes, öýüni emes, onuň gilemlerini emes, kaç koşuklargaç tonyýdyk. Ma atikemniňkikin aýagy içikip bermesen toý tügäp, taxsy telengenmisini taqdydigan wagtyda okşaş günlük telenginiňmi, way maýyny sal ýalyka sirçip ketgeni atygulnyň öýsünden. Mani patam haçamga içikip ber mundak. Hemmeni biletdi. Çoňlar biletdi. Bizniň belki çoň tonurymyz bardy, çoň apam. Mähillede emdi belkim hemmedeniň tonury bolmaýdyk häzir oýlasam. Çoň apam şundak nanyny bek ýaxşy ýakydygan dep tonubysyň bolgandykin. Şundan bir kim tonak ot sapdy dysla neçelen hemirini jogurap alady. Şunuň bilen bir gün keşkiçe nalla ýakylyp gitdi. Onuň neni tügsi, bunuňkini, bunuň tügsi, onuňkini hem çoň apam ýakydy. Bäzileri otan ekildi, bolmasa bizniň ba otanlaryny silip tonu ot salymyz. Ýalyky dabhullarny ýepişni ýaxşy görümiz. Andan bizimde kiçik tokjak. Ýalyky balanan dep başa baladek ýasap nallarny ýakyp berdi. Mäli uşaklaryň hemmesi tonuň atrapyda işte oýnaýdy. Hemmesimiz birle bolatdy. Özara o çagda ziddiyet ýokmudy? Bawuk idi. Pustan çykan any kıldy, many kıldy gepler bawuk idi. Bilmeýmiz. Biz bilmeýmiz. Biz kiçik. Lekin ularnynki bir-biriге bolgan epuçallygy, şu açaçylyk biz şahsen men açaçylyk zamanlaryny kömedim, lekin ýa-da garasam ýalyky meselen buğday neniniň buğday neni ýemeýdigan bir neçe dostlarymyz bardy sınıpda. Hemmesi zagyr ýeýdi, kışyn ýaz. Biz zagyr katdygyrak go endi. İşte qarap bäzi men tigişip gitetdim bu zagyr ýegilerim kep. Ýalyky balalar bilen hem ulam titip baksun, ularnynki buğday neni ýok dep. Dejep neniň ýaxşy gep bere dep. Azır oýlasam, şu kiçik ýaşda ýalyky seninki zagyr, seniň buğdaýyna ýegin kep ketdimi, tuta bolapdy mani ýa demey, aş karşı tarapynyň köňelini aýap we meniň bu buğdaý neniň ýegim kep atady, nenimiziň tigişeýlimi, meniň da ýegimmi kep ýaxşy kömeýdi, hazyrmy zagyryny ýaxşy kömeými? Lekin şu wagtyda şu köňel aýap, aşu ýemedi ýewasun dep ýalyky nany tigişip şundak ýaxşy görüp ýawatkandek syýak kirip çaýnap bäzi jutanmaý. Aşda köňel aýaýdyk. Ony kanda öýgetken bogaýdy ata-anamyz diýme. Bir qerindaş emas ýalyky mähildeki bir dostlarymyz, ýa-da sinip sawagdaşlarymyz aşdak buğday neni ýemegen bolsa. Ýene bir nerse biz çet elge çykgandan keyin şu
piknik qildik, dala tam qıydık dep balalarım yaxşı gördi emdi. Bizning baradigan bir yerlerimiz bolmky qılmysgo. Hazır biz, kampda turyapmiz, hem bu ýerdelikam sirtqa çykyp toly hem Gollandiýadan da hawa tehi emdi ýaxşylandygan okşaýdy. Toktamay hazır gün çykdy, hazır ýamgyr ýagdy, şamal çykdy degendek. Şunuň bilen balalar beýikmiş bir piknik qılsak dep, balam bir hawa ýaxşy bolganda qylaýly dep saklasa, olmaýmyş, pestki düşüpmüş ýoluň boýida hakly şeýle ýeýdike orundy goýap goýgan. Aýna-maýna hemmedem ötüdeki mişet ýeýli dep turup balalar. Oturup şunda aççygym keldi, nim diýişini bilmedim. Ýak biz kiçikiligimizde öýde kazanda bir emdi normal suýkaş upup kalmasym içkimiz eger purap ketadigan bir puraklyk bir tamak kalmasa o zamanlarda bir hoşnumuz bilen bir hoşnumuz begimizden aýrylyp manda maňsak mundak tam emas bir en az 50-60 bolmasa 100 metrler ara kildi bir hoşnum bilen bir hoşnunyň. Çünki birimizden derwasy meýede maňamyz baglarymyzdan ötep ýakdy ýene bir şu ýerge şu purap ketidi ýa-da hoşnumyznyň haqqy dep baş tamakny iç gatdyk, unda haqqy közütüp, kömegen tamaknyň haqqyny bermesek bolmaýdy dep. Bu ýolda ötken geçken hemmeden baý ýerge özüň dastanlaryny silip hawlap, maçyldap, ozurulup ýeýiş bizniň ananamyzda ýokdy. Tapgan täginimizi taň ýeýdik, taň bölüşdik, gilimizden ötmeýdi. Nim diýişini bilmedim, şunuň bilen dedim, balam dedim. Bu pestlam oturup bir ýerde aptap barken dep bir ýerde dastahany saldyk makly orundyk barken. Ayak maýakda dostlaryň kildi, tonyş biliş boldy. Ularny çakyrmsak bolmaýdy. Uny çakyrsak ýene birisi kildi. Edemler közdüp, undak damdam tamak ýeýiş ýakşy emas. Bopdu bir daly bir ýerge berip, bir dalada oturup, hemmedeniň özüniň ýeýatgan bir daly tamak raýyny bolup, ulam ýeýatydy, bopdu bizim ýeýli. Ma boludy. Bu özümüz öýde ýatgan tamakny pestki töt köçüniň dokmuşyga öçüşüp, bu ýanda qarap, hakky damlatyp ýeýiş ýakşy emas. Hemmeýlen bilen birge ýesek, hemmeýlen üçse, ýa-da biz hemmeýlen gelek bir näse üçüp qysa qylaýly balam. Bumuz sät durdy dedim. Bäzi näselerini kanday düşendirişini, kanday qylyşyny bilenmeýmiz. Ýene emdi bir hylylyk qerip ketýatgan gepmi? Balalykymyzny eslep, mälerimizni eslep, şu balalykymyzky näsle güzel tuýuldygan zamanmy? Mana hazır okup şu özümniňki mälisi ketdim, şu güzellikleri ketdim. Ýani ajaýyp çemberçes bir-birimiz bilençi. Şundak ýakyn. Hemmeni bilişimiz baý degendek özümizden emas, gaçtabaklarymyzgaça, çökü goşuklarymyzgaça bilişimiz. Hazır oýlap, biz neç gatam pestde birge tamak ýep, işte kıldyk, hemmimiz gaçylarymyz özümüz üçimiz dep, özümizniň gaçysyny özümüz tonyýanmaý, aralaşyp gitip, neçeýle nelkadek mawo tyrnak goýdygan hiniler bilen, şundak çykmaýdygan sir bilen gaçysyga belgürüp goýupdy. Men neç gaçamdy jütdirip etdim, hem de özüm bilmeý. Hudalyk mäçitniň aldyda aýagyny hata kiyip ketken edemdek hakny gaçysyny içip izbetçilik bolmasyn dep, özümniň gaçysyny tapamaý bir neç gaç goşukny jütdirip etdim. Özümninkini. Şu çagda oýladym. Bizning toýda kiçik wagtlarymyzda hemme mäldikiniň gaç tabaklary, telengileri kirdi. Hemmisini taqtyp öýdükde oturup manda dep. Ulu kanda tonyýdygan bogaýdym, özümninkini tonymatdyman dep oýladym. Demek bizning naýda güzel ananalarymyz, nurgun näslerimiz bar. Oturup sıtmışdak, diýişip ýazsak, qysak tonyşdyrgydek. Hakykatan güzel. Bugün şeýgiçe okaýly, dawamly okaýmyz. Allaha emanet.